apo. Kung ada nag-message kita kami apo sa Jabalasyo Taawa, direct from Japan. Oh, Japan. Hello, Jun! Kan JM, madamang din kami dito Tokyo, Japan with board member Arco Meris, ni Abe Sable, Clifford Raspado, ni Rick J. Reyes, M. Albano, Edgo, kalkalpas ti Bagyo dito i Japan kung nawan nga road, kalkalpas na buyak ti Jay Fisher da. Ay tamo katoyo mo ni Apo Derek Vizcara dita. Ayan, kung nanapay, kaasi ni Apo cancel iti cancel iti flight di Kalman, barbareng no makawid na rabin, wala siguro. Opo, nagiti ka picture na mo na eh. Derek, Derek. Sa kanto man nagbabalawon. Anyway, ado nga minti kagayam na apo, deta nga kaanakan tayo ni Apo Derek Vizcara, iti Ramon Isabela. Apo ka doon di Japan. Oo. Di na tara insuro to. So, paya. Anyway, once again, thank you so much for sponsoring our program. No, pang ka Japan, nagkita kayo kini ko. Nagkita kami kini Mickey Mouse, kini Donald Duck, di Jayan. And of course, ayan, kat... Ado, uti, aji request ni Manang Evangeline Patgan Taman Balong at ay sunatang na pauluhan. Sige, agbasak pa lang. Awan. Kung na Jamaica de la Cruz, dito yung page ti IFM na Banggal daw, mga idol, kablawag man ti family de la Cruz, dito yung Sinipil. Kang runaan ni Manang Lucy nga, nakaindayon kandagiti karu, barakas nyo man jay awan nagbasulag. Thanks po and more power. Kanam ni Yoli Mateo, gandang hapon mga idol watching from Hong Kong. Yes, Hong Kong. Okay nga rin, as requested by Manang Evangeline of Baguio City. Pang babae tayo ito eh. Saan o? Ito di ka maila. Sige. Daat ditoy, adda ka dita. Ada yunay, nagbaetan ta. Jak amo, no, kasano ka. No sumipnget, malagip na nga ta. No bukod mon, ay siksika. Buy-buya em kadlitrato ta adwa. Di mo kadila marik na kay di para ayat kuken ka. Tapno sikatay di unay maila. Ala em sursurot ko tain ka agbasa. Surot? Em no di mapnek tarik na agdayal ka. Ta tumawag ka. Ururaye tatawag mo biyag ko. Tapnon may kataday ta iliw mo. Bayam nga iyabkas ko ti I love you. Sikala malaglagip ko. Din sa dahil sa atin tayo dyan. Kasano nga pang babae dati nga kanta? Ano pang lalaki ko, Mad? Siyempre, tapno di ka maila. Diba? When it comes to gender, babae. Ano lalaki? Mailo. Medyo na banal sa tayo. Oh my God. Sikawan. Adda ditoy, adda ka dita. Ada yunay nagbaetan ta. Jak amo no kasano ka. Nasungit-ngit malagit na nga ta. Nubukod mon ay siksika. Buy-buya em kadlitrato ta adwa. Di mo kadila marik na day di barat ayat kuken ka.
Tapno sikatay di unay maila. Alaem sursurat ko taing kaagbasa. Ngeno di mapnek tarik na agdayal ka. Tumawag ka. Ururayek tatawag mo biyag ko. Tapno maikatan dayta iliw mo. Bay ang iyabkas ko di I love you. Sikalat malag lagi ko. Play safe ka na. Ururayek tatawag mo biyag ko. Tapnon maikatan dayta iliw mo. Bay ang iyabkas ko di I love you. Sikalat malag lagi ko. Sikalat malag lagi po. And of course, kung na ni kaanakan Derek Vizcara, kaya iyo uwi kita ng nisin ko. Apo kay kahit kula una ditang amin apo no apang kami iti may sakatag iti 24-hour nga food chain. Pagpadasi mi nga kita ti fresh from Japan, makita mi puro mo tagi made in the Philippines sa bali ngamin ti raman na. Anyway, good afternoon to Kapsatron, Sipagan, ni Ading Rainy Miles, and 17 others watching. We have, I love that song ko naman ng Aida. Once again, that piece was requested by Manang Evangeline of Baguio City. Apo kahit na idimat ko mga dinner tay barok ng daksang kasat ta DJ seminar da barok DJ Baguio kat gana alas 9 tirabi medyo confidential isungan na nga na i-date nga adan to ila taman ng Eva si kami ton the whole family dakal ti gastos mo no ko. Okay ko na ni Fabros Jaime Jr. pa shoutout nga po Papa ko, Jaime Fabros Sr. nanonood ngayon sa inyo. Salamat po. Thank you so much. And Ella Santos Kinat, kung na to'y anaimbag ang oras yung Sir Jun. Ken gwapitong JM, kablaawan man nila kay ko nga ni Albert de la Peña. Iti advance happy birthday. Ken sabi kumata, awan to pulos iti makita kan mariknak pamaliwan iti sigud. Guru ka, medyo natidog. Sigud kan agdamaa kinadungom kaniyak darling. Ipat patagkala unay darling. Request ko man di inkaman ko na. Sanim baga nga inkaman so kaya nasa wani baon mo nila kayo mo aglaba kada agluto. Oh my God. Anyway, amin nga lalaki hanga oson tatanti Andres Disaya iso nga amin pati siya no mo kasapulan nga tulungak ni bagit nga glaba ay katulungak, di ba? May mayat malaang no agdin nang kayo di amin rigat ginawa trabaho balay gastos launay tati babae ag trabaho mo tan na adamo ti panggatanan isong share everything. Okay kaaro ba? Ati dugpay nawatiwat pa iti oras ngam napananati kadwa ko na dan sa kamit na dita. Okay, dapat iti special text message nga naawat ko. Huwag katakita akman. Ako narigang alokatan tanagatuti nagparang notification na. Anyway, ko na naninang Lani Walyaras Bartolome. Blessed Sunday, Jun and JM Imbaglaki din ta Adda kayo nga mangliwliwa kada kami. Kada Domingo mayaw awan dagiti problema aglalo iti agda mga kaawan presyo iti pagay. Life has to go on. Kunada nga rod. Request man di bulan. Thank you and more power. Kunanin ng Lani. Anyway, good afternoon ninang Lani and ninong apo mo bagati Delmar taong tan na ka tatalakay mo tataninang. Good afternoon ninong Delmar. Ayan. And kung na pa sir mabalin gumatang kanya yuti egal tumutawag. USB. Ayan. And one idol looking forward may December tamayat na miis na ko na naman nga Evangel apo na lang unay ti December hanak laki dagdigos dita no napanak ti December dita Baguio. Anyway, dati hit and damat ti papudo ti danom. Good PM mga sir. Bel atoy iti
Kulalabat, nag-text nak ulit. Greet ko man ato'y apukok ni Lavinia. Request ko man tayo dito din awan ng basulak. Agyaman. O, kung ni Bel, iti kulalabat. Ay, nanti kulalabat din balong. Nikam mo. Kulalabo ay iso. Kulalabat. Hamim, ang malagi po na niyang lugar ti kulalabat. Ti kulalabat yan mo, hindi kulalabo mo. Kulalabat. Ate ka din o, ate awan ti charge na ti battery mo. Kulalabat no ka. Kulalabat. Kulalabat. Kawayan daw yung kulalabat. Ay, kulalabat is a part of Cauayan City. Kita man lang, hantapay na paspasar nga. Kanta mo lang nga jay. Ano? Kulalabat na bang pag-ibig mo? Signal pa ba? Sige, katawa ka nga may Sam. Nag-test ka niya na or-orayom tatay nga. Tagasim ko mga una-om din nagbae. Nga ko na. Patsyam no, maiturod na ti agpost ko na. Oo. Itantaman? Apo talaga nga i-research na. Di ka mo itansa. Ay, wala na eh. Himala na post ka na. Himala na agpost pa. Matik talaga post Facebook gawin. Scroll lang isa, like kasi ay. Agpost nga mo na kagura mo na kay mo gatangan. Ay, matik kasi ay aliti ko natin ako na. Sa bagay. Isungarod nga dati paganurutan dapat surutan dadagay yung post ko di inaram ko kansyon. And po insipa man ni bagakotin. Wala, nalpasan na eh. Nalpasan na isubli naman apo ditoy. Debit card ko. Tapi karga na dati bakit? Ay, handa ka no kahit tananganagan. Asawa na amat, kunam kuma. Apay tayo kahit kasawa na maging bakit tako na. Apo, Diyos ko, dahil tama. Sino datang ang pagkatangan? Ita SM. SM. Maya data, thank you so much. You're giving power to the men. Nahan nyo man tinanggap. Dati nagang ko nga debit card na madinausar ni bagat ko. Agyaman nak apo, madinalaki siya. Madinalausar. Tama mo, gungatakaan. Agyaman nak katakwada. O di napilitang katatangan. Nagusar tatakwartam dita. Anyway, kablawan man, idol ni bayaw ko nga agluluto iti isaw. Dito'y pulay. Pulay? Ato'y nagkablaaw, boy, bakudo, tipulain, Luna, Isabela, pahabol, pay idol, happy first birthday to Luna, salamat idol. Aliman tatan, agyaman to, ubing tananggag na ti first birthday nga kablaaw mo tata. Aman. Ako yun. Kunana. Sir, pa-request man di bilit. From Eddie Boy Esbeho. Dito jay aramitin tayo no bumamatay ti lugan. Tapanday yun ti sulusuling. Esbeho. At dati sunata nga kahit ko kansyunan. Isagot ko kada apo board member Fred V. Alili. Kani SB. Hello, Uncle Ronald. Uncle Ronald. Ay, Uncle. Brother Ronald. Kapintasan ti imong dita Hawaii apo. Para kada gidi mga bagdamdam apo iti singing contest. Ampaw daw. Actually, may isa datan na eh. At ito si Mang Putan. Na di last week. Ang arada. May isang kadaanan nga sunatan. Kahit kung sagot kini manang ko Gina, kini ating ko Annabelle, kini manong Bubot, and all the rest nga maka-appreciate iti Spanish song. Spanish mandong. Isang Spanish para sa kanila. Kahit kung kami nga malagi. Kape mo? Antay. Ako, data, ibo na ni Antina nga, madi nakausarti. Madi lang nga nakausarti, debit card na, ibo mo pa yung timpla kape. Ay, agpapudot ulo na, madi ka rin. Madihan, okay lang. Apo, di bakit ko pa yung nasingpet. Basta no, insipa mo, di remittance nga natulunok data. Na! Anyway, kahit kung kansyunan ato ita, kahit kung nga lagi pan, dahil di tatang kung nga nagawan. Dahil ito apo ti favorite song na. At pagkastoy ka man, di ka makita. Adi pa yung kisas. Awan, dahil kita nga dahil ito ikat ba, barbaro lang areglok. So nga, tatay, wherever you are, para keng ka. Madamag martilyo. Madamag ragragati. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Apo la una ide tagat apo nakabaso lang pwede tanga tape di tatay ko tape pala idita instead of playing the song ko napindot ko di record na click ko na nag-awo so nga no ding di besame click ko na nung bigla at ati pirti na nga parte and Ninang Avelina Flores Bartolome is watching and of course our congratulations ta nangabak ni Gian iti area mate. Uy. Na, kinugtaran na di kalaban na ko na. Di kalman na na. May patugaw ah. Anyway, kung na pwede gito yung text messages tayo over Nakataw. 091 agro ka? 17-150-0361. Oh. Naimbag nga daw yung mga kuya, kablaawan man aming nga taga-Agola Union. Familia Medina ken taga San Miguel Luna, Isabela ng Rona, dagiti familia Rombawa, ken familia Salakop, pa-request man datay na duma-duma abukol kunan ay kat pagbigyan ta dagita. Okay, sige pa, tatepe lang nga marirequest, iti bukil-bukil kat. Wan, gandang mahapon mga idol watching from Hong Kong. Kuno ni Yoli Mateo. Pa-shoutout mga idol ang mga kapatid ko sa Hong Kong at mga pinsan from Mona Lisa Tamayo. Kanaman ni Janice Campos na imbangal daw yung mga idol. Pa-shoutout man Campos family dito Silawit. Mga idol watching here in Abu Dhabi. Salamat Pau. Kakuna naman ni Kabsat Melesio Silverio. Anya nga sunata dito Kabsat, kaslala nagsubli iti kinaubing mo. Lagi ken panagsubli ti lubong nga nagtaudan iti amin nga dadaan kaita. Kuna naman Diyos tegnina. Kada kayo, amin. Nagkanawan ka dito dumdum kaniya. Thank you so much sa Kabsat Melesio Silverio nga tandani po manawan apan di US kini ba kana. And Almira Abelanas Tolentino Duldulao is watching kina Kumari. Good afternoon. Adito ni Kumarim. Nipit malong loaded dito ka na. Ano ko na. Comment nang nagatidog kaumutan nagpukaumutan. Kita man dita pa awanin naisaga din. Okay, message pare Zoilo ulitin niya. Magam. Kakaasim mo. I-PM mo. Watching live from Facebook, pakigreet man apo yung mga umiidolo sa inyo na taga-angatanan, the family of late Rebecca Batad. Thank you po and more power. Ayan. Ay, wan. Ni Manang Rebecca. Ni ko sigurata Lola Mersales. Wan. Okay, hello Kuya JM. Lola JM kano. Lolo. Kuya. Hello Kuya Jun and JM greet ko man. Mamang Cesar and company dito Cesar Parlor dito Ramon. Kanda Kuya Gerald Celestino, Jane Organo, RJ Sierra, Balong Organo. Ay organo lang, organo sa organic fertilizer tulay. Dita Poultry Buya
Auman nama Namnama, Alfonso Alista- Listefugao. Thanks, Kuya ni Vergi Somera to. Ay, apo, madi nga naawatan. Ay. Okay, that's it. And as requested, ito yung favorito ni kaanakan Derek Vizcara. Tajay, no naunag, abukal, mani dayta. Nupuraw jay bukel, tambo-tambong, nisin cup noodles. Nuna labaga jay bukel, bugbugay on. Nuna ngisit jay bukel, takit kalbing. Ay, di kapitan, no damdamaan. Nuna silap jay bukel, okal, okal. Ano nga baksin pagatang mo? Nuna tangkan jay bukel, Ora may sa pidaso lang. dayta. Nasa Jelasada, di ba? Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikug dayta. Numapis it abukel ampas dayta. Nukuri bet-bet abukel pasas dayta. Ngem nusunggar abukel mungay dayta. Nuna uneg abukel mani dayta. Tambo-tambo. Masyado mong iniisip eh. Api hanggang tambong tinagas. Nuna labaga jay bukel, bugbugay ong. Madama plansya na ka no? Saka agpupong tutatay. Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Anay pagkatang mo basang tagbulkasunan. One. Nuna silap jay bukel, syokel, syokel. Wow. Nuna tangkan jay bukel, ay nyog dayta. At agin natin Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Ayaw. Nuna kuti jay bukel makaungod. Sige natin. Ang anausar di David Kerr ko makaungod. Bisit bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet abukel pasas dayta. Ngem nusunggar abukel mungay dayta. Nuna uneg abukel mani dayta. Ngem nusunggar abukel mungay dayta. Nuna uneg abukel mani dayta. Well, agtagtakan ni Kabsat Melesio Silverio ni Jun Silverio ang halipatan nga sinong bata. Nung gayam, the song was entitled Besame Mucho. Is entitled Besame Mucho. Betakit favorito ni tatay ko, amin yung kansyon ito Trio Los Panchos. Dede La Golondrina. Di ba tayo ding kami di pa yung Hayan na Rancho Grande, hayan na Rancho Rio. Ay!
Ay, kung kunanat, lagi dyan lang, iti paborito ni tatay ko. Di ka mo man tanong, nagkape din no, sumangpot, nagkapot trabaho na as carpentero, nagkape di jirwar, dapat patugtog mo dagi nga sunatan. And that made me a musician. Ta kinayat ko amin nga music ni Jibalay. Okay, kakunan naman ni Manang Aida, pa-request man ading Jay, It's Only Love agyaman na. After our commercial break, nandamaman ng kansyonik to data. For you. And kuna ni Kumare Almira, naimbag nga pangal daw ka aruba pa shoutout man ni Mudra Bells Mami Belen ken ading ko Beth de Canada, paborito da ETFDD. Wow, thank you so much Mari Almira. And of course, good afternoon at kinila kay mo. Nagadungor ti text message. And Prexicala po is watching. And Kenneth Lingbanan, mga idol, kablaawan man ti pamilyak, J. Camfor, Ken Road, Tuba Benguet from Wellington with Dakkel Ayaman, mga idol. With love ko na nagayam. Hello Kuya Jun Kano, mabalin nga damawat man tayo manos man Jay, kantang Uncle Berteng. Takantaan may ito, nag-graduate kami ti FFS. To'y duwaw-dawat, barangay officials ti Daramwangan Sur, San Mateo, Isabela. Ano ti FFS Finance Seminar? Financial ano ito FFS? Good. Siguro about financial management dito. Baka FFS. FFS mo. FFS mo. From Felix Jr. dito. FFS. Naimbang daw mating JM pa shout out anak ko ni Jazel ngagdaldalaos. May sa kami ngagdingdingag ti programa yung para kay JC Seaweed from Dibulwan Jones. Isabela. And Jones, of course, dumdumig ni ading Seb Batister any Kabsatron si Pagan. May sakatakiti sponsors tayo po for our lifetime dating nga sponsor tayo. Greetings from Marivic and Boss in Boston. Pa-request man kini JM na bayag min nga nagagdatay bulan namimiss la unayin uray no kamuod dyan anton before the contest kunana ni Manang. Well, damdama Manang uray mi lang malpas at the first hour nga awan iti copyrighted songs na. And then on our second hour mabalik kami kumansyonan iti uray na copyright nga songs. Anyway, Lolita Baby Erpilo Patero is watching together with Allen Rapada. Kung na naimbag nga bigat mga idol watching from Saudi, pakablao mampay mga nga birthday ni insan ko Joe Vincent Rapada and family. Okay, and 1 minute lang. Okay nga ron, datati nakabuklan na po yung mga kapasiti programa tayo yung Adda kami mali lang 98.5 IFM Cauayan. Iti idol tayo nga FM. Agsubli kami, kalpasan iti 2 nga minutos.